Aka kanya tuvugana muri Leta Zunze Ubumwe hari kuba amatora ya Perezida wa Repubulika, aho Madamu Kamala Harris ndetse na Perezida Joe Biden bahanganiye kuri uyu mwanya. Madamu Kamala Harris ahagarariwe cyangwa se ahagarariye ishyaka ry'abademokarate, ari naryo riri ku butegetsi aka kanya. Naho Donald J. Trump ahagarariye ishyaka ry'abarepubulike. Naho aka kanya tuvugana muri leta ya Isirayeli kwa Benjamin Netanyahu, imvura y'ibisasu na roketi ziri kugwa, biri kuva ku mutwe wa Hezbollah muri Libani. Naho mu Burusiya na Ukraine ibintu biracika, urugamba rwamaze guhindura isura. Naho ku gihugu cya Irani rwose biri kuvugwa ko iki gihugu gishobora kuba kigiye kwihorera. Bahaye ikaze, ni Ishijiriye official. Ikaze. Mbwira buri wese atarakora subscribe ku uyu murongo mugari wa YouTube channel twose ko iki gihe aricyo cyiza cyo kubikora, kugira ngo ibiganiro bijye bimugereraho ku gihe. Reka rero izi nkuru za kasamutwe rwose nta gutinda tuzanzikire mu burasirazuba bwo hagati, aho igihugu cya Isirayeli ndetse na Benjamin Netanyahu minisitiri waho rwose akomeje gutakatakamba, kuko ibisasu by'umutwe wa Hezbollah rwose muri Isirayeli biri kuhasukwa umunsi ku munsi. Nkaho muri iyi weekend ishize igihugu cya Isirayeli rwose cyatangaje ko hari igitero cyaburijwemo cyari icyo kwica madamu wa Benjamin Netanyahu, perezida cyangwa se minisitiri w'igihugu cya Isirayeli. Twerekeje kandi ku yandi makuru ari kuvugwa ku gihugu cya Isirayeli, ni uko gikomeje gutabaza ndetse kinaburira kinamenyesha isi yose ko igihugu cya Irani kiri gushaka kwigabaho ibitero. Nkaho muri iyi minsi ishize abantu benshi rwose bamaze gufatirwa muri Isirayeli bakekwa kuba intasi z'igihugu cya Irani. Ibi Benjamin Netanyahu abiheraho rwose akavuga ko ari akaga ndetse n'ishyano rwose ku muntu azajya afatwa cyangwa se ashaka kugirira nabi cyangwa guhemukira abaturage ba Isirayeli. Isirayeli ibiheraho ivuga ko rwose itazazuyaza mu kwihorera cyangwa se mu kugirira nabi umuntu wese yashatse kwendereza abaturage ba Isirayeli. Tukiri aho kandi dusimbukire gato muri Irani kugira ngo mu burasirazuba bwo hagati tuhavire rimwe. Igihugu cya Irani cyatangaje ko rwose balisitike ndetse n'intwaro zabo zamaze kongerwamo ibirungo, ku buryo isaha ku isaha rwose bakihorera ku gitero Isirayeli yabagabyeho. Iki gihugu cya Irani kandi gishimangira ko isaha iyo ari yo yose gishobora kurimbura igihugu cya Isirayeli mu rwego rwo guha agaciro inzirakarengane bita Abanyapalestine ndetse n'abayobozi batandukanye bo mu mutwe wa Hamas, Hezbollah ndetse n'abayobozi ba Iran Isirayeli ikomeje kugenda yica. Iki gihugu kivuga ko kandi umwanzi usumbye ibindi uburasirazuba bwo hagati bufite ari igihugu cya Isirayeli. Aho tuhavuye gato dusimbukire gato mu ntambara iri guhuza igihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Nk'ubu ibinyamakuru byinshi bitandukanye biri kuvuga ko ingabo za Ukraine ndetse na perezida wabo Vladimir Zelensky ibintu rwose bikomeje kubayobera ku rugamba, nk'aho ubu bari gutakaza umunota ku wundi, isagonda ku rindi. Nk'ubu bavuga ko igihugu cy'Uburusiya rwose gikomeje kwigira imbere hafi mu ntara zose ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Ukraine. Ibinyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi nk'ibyo mu Bwongereza za BBC, nk'ibyo muri Amerika
bya The New York Post biza bivuga ko ibi rwose bishimangira intsinzwi ya Ukraine, nk'aho igihugu cya Ukraine kiri gutaka kivuga ko rwose cyocyo nta musada bari kugiha, mu gihe intwaro zose ndetse n'imbunda zikomeye bari kuzohereza muri Isirayeli. Ibi abanyamakuru benshi batandukanye bavuze ko bishobora kuba ari iherezo ry'igihugu cya Ukraine niharamuka hatowe Perezida Donald J. Trump, dore ko rwose kuri uyu wa gatanu z'ukwa 11 2024 muri Amerika hari kuba amatora. Ibinyamakuru byinshi bivuga ko niharamuka hatowe Perezida Donald J. Trump w'ishyaka ry'abarepublike, rwose nta gushidikanya igihugu cya Ukraine kizahita gipfukama kigapfukama imbere ya Vladimir Putin, rwose Vladimir Putin akabategeka icyo ashaka. Ikiganiro cyacu naha kirangiriye. Shimira buri umwe wese wamaze gukora subscribe ndetse adasiba gukora ibiganiro byacu bya buri munsi. Shishikariza nawe utarakora subscribe cyangwa se usuye YouTube channel bwa mbere gukora subscribe, ni ingenzi cyane rwose kugira ngo amakuru ajye akugereraho ku gihe. Ndabashimiye, tuzongere mu bindi biganiro. Asantene sana, Imana ibahe umugisha. Byose ni ku mutekano, politike na diplomasi n'utundi dukuru ducaracara ku rwego mpuzamahanga.